zasigurno najbolja moja vožnja ove godine. Poklopile su se kockice i pobedili smo. Nema veze, još uvijek smo prvi u šampionatu, tako da dobro je, guramo, borimo se dalje, Čačak će sve presuditi. Adri je već zagrao svoje pneumatike, to sada čini. Neka se spreme Nikola Ilić i Toma Ostojić. Staza spremna, sudije spremne. Krećemo sa prvim duelom top 4 faze. Adri lider, Vuković čejte. Na vratima Vuković sada u ovim trenucima. Mora malo se odledi ostaje prostor Adriju da odradi. Na ovoj stazi. I dalje vrlo blizu Vuković. Odličan lid Adrija s druge strane. Prolaze kroz posljednju krivinu. Malo je jedan kraj drugog. Ajmo, jedan veliki aplauz za ovu fenomenalnu vožnju oba vozača. Tamo da se malo ratiće dim, krug za hlađenje Vuka Vukovića. Au, Goran, ja se mogu ti reći naježio. U jednom trenutku nisam vidio da li će, nisam bio sigurno da li će pobediti, ali mi imamo pobednika, poštovani gledalci, a to je ujedno i prvi finalista. Adri Petričević! Prvi finalista treće runde, DF Championsa u Bjelini. Za treću poziciju će morati da se bori domaći heroj Vuk Vuković, a vidjet ćemo i protiv koga, da li će to biti Nikola Debeli, Ilić ili Toma Ostojić. Vrlo brzo ćemo saznati, ostanite sa nama. Ajmo ljudi, 260 lajkova, još 40 do 300. Greje pneumatike dole Toma Ostojić. Da vidimo samo gdje nam je Nikola Ilić. Ima 5 minuta fore da se pojavi na startu. Čini se da ga čujem da dolazi. Da. Evo ga. Rezultati uživo na Braga Race.
Prenos na YouTube-u, SDC YouTube kanal. I gomila publike ovde oko staze prati sada prvi krug ovog fenomenalnog duela Nikole Debelog Ilića koji je lider protiv Tome Ostojića u Chase-u. Pa da vidimo, blizu je Toma. Kako će se snaći na ovom drugom vrlo kritičnom prebacivanju. Malo je ovde uhvatio vazduha Nikola Ilić i napravio blagu prednost kroz divinu posljednju na ovoj stazi i prolaze kroz cilj, završavaju svoj prvi krug, idu u još jedan za hlađenje i evo prilike da ih pozdravite dok prolaze kraj vas. Gorane, Toma Ostojić, posle toliko problema, tehničkih kvarova danas, evo ga ponovo na stazi i to u borbi za veliko finale. Da, svaka čast njemu. Ja mislim da mu ovo najbolji možda plasman do sad u karijeri. Ne znam da li je pre toga ulazi u finale. Još protiv Ilića, neko ko ima dosta vožnji, krugova i pobjeda za sobom. Dosta jači auto, ali vidjet ćemo sad šta će biti kada promene mesta. Mrak je, svašta može biti. Upravo tako, Chaser, Ostojić, Ilić, tačnije, Ostojić lider, a Chaser. Da li će to kako se treba, Toma napred, Ilić pozadi. Približio se Ilić na vrata, idemo na prvo prebacivanje, očekujte. Nije to baš tako jednostavno, apsolutno, da vidimo drugo prebacivanje. Priprema za ulazak u posljednju krivinu, prilazi Ilić, ali odličan lead mladog Tome Ostojića. Čekamo sudije. Imamo pobednika, a to je ujedno i drugi finalista treće runde Deo Champions ovde u Bjeljini. Nikola Debeli Ilić! I ajmo jedan veliki aplauz za Tomu Ostojića, koji će imati priliku da se bori za treću poziciju protiv Vuka Vukovića. Njih dvojica su drugari, stigo je Toma nešto ranije ovde u Bjeljinu kako bi proveli neko vreme zajedno. I jedan veliki pozdrav za Tominog ćaleta koji je danas morao da ode za Srbiju kako bi preuzeo menjač za automobil, ali ako sam dobio dobru informaciju, taj menjač je bio pogrešan, pa je morao da se vrati. Ne znam koji magični trik je odradio da osposobi automobil Tomin, ali evo Toma u prilici da se bori za treću poziciju i kao što si rekao Gorane, eto sigurno će uzeti pehar, zar ne? Da li ćemo dostići brojku od 300 lajkova? Nešto ste mi se uspavali. Ajmo, like. Ne tipkam, druže, ništa za SDC profil. Ajmo da vidimo. Ostojić lider, Vuković Chaser.
greška na prebacivanju. Ovo nisam očekivao, zaista. Delo je da je bila vozačka greška, ali dobro, svakako i to se dešava i ovo su momci od krvi i mesa i to vrlo mladi momci. Idemo dalje. Imamo informaciju da postoje neke varnice dole koje su viđene od strane pojedinaca ispod Tominog automobila. Da li je došlo do nekog tehničkog problema, pa Toma nije mogao da upravlja svojim automobilom na drugom prebacivanju, zaista ne znam. Ali svakako nastavljamo sa takmičenjem. Sada je stvarnost spremna i sudije su spremne. Možemo da nastavimo sa ovim duelom za treću poziciju. Vuk Vuković lider, Toma Ostojić šejter, prolaze krivinu broj 1, priprema za prvo prebacivanje. Sada blago treba da li će to nadoknaditi Koči za nijansu, idemo na posljednje prebacivanje, priprema dolazak za posljednju krivinu. I eto ih na cilju obojica. Vuk je odlučio da potroši gume do kraja. Imao je veliku prednost iz prvog kruga, čekamo zvanični rezultat. Da, ako budemo čuli zvanični rezultat. A upravo smo dobili pobednika ovog duela, a to je domaći heroj Vuk Vuković! I ajmo sada jedan veliki aplauz za četvrtoplasiranog Tomu Ostojića! Idemo na veliko finale! Ajmo jedan veliki aplauz za naše finaliste! Adri lider, debeli šejter. Malte ne kontakt u krivini broj 1 izbeg, ali je bilo kontakta na drugom prebacivanju. Napinje debeli Adrija koliko god može. Ima sa čime, zna i kako, ali ima naša sada, kaže i Adri Petričević, prolaze kroz cilj. Hoćemo još. Svaka čast, ovo je bilo fenomenalno. Ja ne znam kako je Debel izvukao nakon inicijacije pre prvog prebacivanja, a ono je bilo fenomenalno. I ajmo ljudi, po posljednji put večeras, posljednji put ove godine u Bosni i Hercegovini, da popalimo svi naše bliceve, da pokažemo koliko nas je pred veliko finale ovog spektakularnog duela koji ćemo ponovo imati na stazi između Adrija Petričevića i Nikole Debelog Ilića.
Staza spremna. Sudije spremne za veliko finale. Da vidimo ko će biti pobednik. Debeli lider Adri Čejper. Blaga prednost za debelog u krivini broj 1. Međutim, prilazi Adri na prvom prebacivanju. Priprema za drugo ujedno i posljednje prebacivanje i ulazak u posljednju krivinu. Tu su i dalje jedan kraj drugog. Blaga prednost za debelog dok prolaze kroz cilj. A ja ću vas uskoro i obavestiti ko je pobednik. Još jedno zvojem samo obezbeđenje do Bine da dođe. Pobednik treće runde DF Champions Bijeli 2025. godine je Nikola Debeli. Ovo je motiv za sljedeću trku. A? Ovo je motiv za sljedeću trku, tako? Nema veze, još uvijek smo prvi u šampionatu, tako da dobro je, guramo, borimo se dalje, Čačak će sve presuditi. Ajde, puno sreće ovdje. Nikola, dođi brat. Ajde dok si vruć, kako je bilo sada? Ovo je zasigurno najbolja moja vožnja ove godine. Poklopile su se kockice i pobedili smo. Mogu samo ti kažem, komentari u live-u su bili brutalni za tvoj auto, za zvuk. Ja sam se par navrata naježio kad sam bio pored tebe. Ja sam se ježio od starta do kraja i mogu samo da kažem da se vraćamo. Ništa, spremi auto za Ferropolis i gledamo te tamo, ajde, puno sreće. Vidimo se, hvala. Od četvrte ka prvoj poziciji. Dakle, moment of the race za Tomu Ostojića, koji je bez treninga došao na četvrto mjesto. Rekao sam vam tokom takmičenja samog i knockout faze šta su sve morali da rade da bi došli u uopšte situaciju da se takmiče. Dakle, moment of the race, Toma Ostojić, ali ujedno i četvrta pozicija na današnjoj DF Champions trci. Velike čestitke, dva pehara se nose za Split. Treće mesto današnjoj trci DF Championsa za lokalnog heroja Vuka Vukovića. Snoop Doggy Dogga sa novom frizurom. Drugo mesto DF Championsu za
Adrija Petričevića. Pobednik treće runde Dale Championsa Nikola Debeli Ilić. Bilo je teško juče, ali danas do pobede i bit će ovo ozbiljno takmičenje do samog kraja u posljednje runde u Čačku za prvo mjesto u šampionatu u Dale Championsu. Adri u dobroj prilici, ima prednost u šampionatu, ali Nikola ovom pobedom se približio itekako i bit će sve otvoreno. Ajmo jedan veliki aplauz za najbolje vozače Dale Champions treće runde u Bijeljini ovdje danas. Priredili su nam zaista jedan ozbiljan spektakl. Zamolit ću vozače da nakon ispijenja šampanjca ostanu na postolju kako bismo odradili fotografisanje.